Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našao, mnogo vam je lepo ovde. Hvala mnogo, sviđa vam se. Odavde iz Beograda, a emitujemo program i direktno su uključeni u televiziju Bor. Borani nas gledaju i vidim da je veliko interesovanje, a čini se da je sva prilika da u ovih prethodnih mesec dana se pokazalo koliko je i Srpska napredna stranka i koliko država radi na tome. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je i obišao i evo svaki dan imamo priliku da vidimo mesta gde on odlazi, ali to se nije sada desilo ovih mesec dana u kampanji, već je Srbija gradila i radila godinama unazad da bi se sada videli rezultati. Tako je, ja mislim da Bodina se maksimalno trudi oko svakog mesta u Srbiji, dakle ne oko Beograda, nego... Zaštiti životne sredine i o tome kako jeste... Miliona evra je kineska kompanija uložila u zaštitu životne sredine. Podsjetit ću takođe da onakav RTB Bor koji je bio pre nego predsjednik rekao kad je bio tamo. A oko tog inače obilaska predsjednika, pošto vidim današnje neke novine ga kritikuju kako je on to sad u kampanji došao. Ne, ako je neko svih 12 godina non stop bio na terenu, razgovarao sa svima svuda uzduž i poprek ove zemlje, onda je to bio on. Mnogo više nego većina ministra. On je kao predsjednik Srbije pokazao, evo sada vidimo to iz dana u dan, on razgovara s građanima, on rešava probleme, on angažuje i svoj tim, ne može naravno sve sam, ali baš zato je bitno da imamo takvog predsjednika. U odnosu na period od 2000 do 2012. godine postavlja se jedno logično pitanje, a zašto tada nije moglo? Godine pola miliona nezaposlenih. Sam taj Bor, dakle ja se dobro sećam ljudi koji su izlazili ne samo iz Bora nego iz Majdanpeka, bile su one parole koje su bile užasne, ko poslednji izađe neka zatvori. Druga stvar, pored zaštite životne sredine, ogromna su ulaganja bila u topionicu, sve ono što se zove rekultivacija, svega toga što je moralo da se uradi dodatno. Zahvaljujući Ziđinu, možda ljudi ne znaju, dakle Ziđin je u svetu 4. po proizvodnji bakra, 6. kompanija rudarska u svetu i ono što je jako važno zato što mnogi kritikuju Ziđin kao šta će nam kineska kompanija i tako dalje, u 10 najboljih i najkvalitetnijih izvršioca, odnosno izvođača na svetu nalazi se Ziđin Mining i Ziđin Copper na 3. i na 4. mestu. Dakle, oni kad preuzmu nešto da rade, oni znaju to da rade. Dakle, oni su prvih 10 u svetu. Znači, to je jedna kvalitetna kompanija, 44.000 ljudi zapošljava. Zadržala je sve ljude koji su radili u RTB Bor, dodatno zaposlila ljude. To je kompanija koja je otvorila novi rudnik, dakle Čukaru Peki. Dakle, to je kompanija koja ima neku viziju razvoja. Znači, nema, s druge strane, nama kao državi je donela jednu vrstu stabilnosti takođe. Ona učestvuje blizu 10% u našem bruto društvenom proizvodu. Dakle, kako god da pogledate najveći izvoz, početak i kraj svega u svakoj državi, a i u našoj državi, jeste da imamo mir i stabilnost. Početak i kraj proizvodnje u industriji, poljoprivredi, obrazovanju, bilo čemu, jeste da imamo mir i stabilnost. I sada je vreme, to vi ste pomenuli na početku, da je ovo vreme i lokalnih izbora u 10 opština, odnosno 9 opština u jednom gradu. Da li su to ti ljudi, dakle, koji su već pokazali svojim delima, dakle, da mogu da urade i da vode ovu državu, ili ćemo neke ljude koji nam sve vreme, 2 godine, plasiraju jedino nasilje, tuču. Ne pričam ja samo o kineskim investitorima, nego i o turskim, i o evropskim, i o američkim. Dakle, da ostanu ovde i da to bude prostor, dakle, da neki novi prostore dolaze. Dosta imamo i nemačkih investicija i dosta imamo ovde zaista razvoj u tom smislu i radnih mesta i svega. Dakle, sve to implicira da mi možemo da se razvijemo i ovaj plan. Volim bi da malo prokomentarišemo ovaj plan 2030, pa taj petogodišnji plan koji treba da tek doprinese razvoju naše zemlje. Znate kako, su neki infrastrukturni projekti koji, ili vožd Karađorđe, centralna Srbija i zapadna Srbija, znači to su neke desetine milijardi evra na infrastrukturu i sada prosto treba to da nastavimo. To je jedna stvar. Druga stvar, jako je važno da ostanemo stabilni. 29. mart jeste prilika da u ovih 10 lokalnih samouprava zapravo, da li je to u stvari test za Srpsku naprednu stranku gde ide ili, kako bih rekla, referendumsko pitanje? I zašto je sada uopšte ovo referendumsko pitanje, s obzirom da ovo su više mali izbori da bi mogli da kažu neku realnu sliku, ili se varam? Zato što borimo ubedljivo, pobedila. Tako je, ali zašto se to, ta činjenica potpuno negde zamaskira, a to jeste u onom, a pazite, u svetlu, samo da zaborimo, ne smo da zaborimo atmosferu u kojoj su se i Kosjerić i Zaječar odigrali, i Negotin. Dakle, u groznoj atmosferi, linča, nasilja, svega. I bez obzira na to, ljudi su i da njihova deca tu normalno žive. Penzioneri hoće sigurne penzije,
zaposleni hoće svoje sigurne plate, hoćemo da imamo dovoljno goriva na pumpama, hoćemo da imamo svega u našim marketima. Što smo, pazite, u svakoj tog blokaderskog dela, onda to nije budućnost ove zemlje. Tako da u ovih 10 opština, odnosno u jednom gradu, ja stvarno mislim da, kako mi smo prošle godine otvorili brzu prugu, otvorili neke puteve, otvorili neke komunalnu infrastrukturu, došli neki investitori, otvorili fabrike kod Niša i tako dalje. Bez obzira što su nas blokirali, zatvarali ulice, nisu nam dali da radimo i tako dalje. Bez obzira na to, dakle, država se razvijala. Ajde malo da porazgovaramo i o njima. Evo sada su imali priliku da u ovih 10 lokalnih samouprava pokažu nešto više, da kažu evo sad vlast ne valja nam ovo što oni rade, hoćemo bolje, mi možemo i znamo bolje. Jeste videli nešto toga osim svađe na tom delu ko će biti na toj listi, da li će biti opozicionari ili ne, da li će biti studenti ili ne, studenta nema, da se uopšte ne varamo, ili ako ih ima, to su možda studenti od 65 godina. Ali nisu oni političari, jesu oni neko ko zapravo je izabran od nekih drugih ljudi i plaćen da bude tu da bi na taj način ušao među ljude, institucije. Znači, čista manipulacija i pokušaj, u stvari manipulacije građana Srbije, ali su građani to videli. Znate šta, sve je ovde, kad govorimo o priči o blokaderima, dakle, godinu dana posle tog dana kada je zaista pokušan puč da se napravi u ovoj zemlji, nije sporno da svi ljudi ne vole vlast. To je daleko od toga da je to problem. A kako komentarišete to? Drugi pokušaj bi ja rekla da je bio 28. jun. I moram priznati da onaj gong je negde obelodanio sve. Dakle, bio je potpuno jasan poziv na građanski rat. Dakle, svako ko misli drugačije od njih, suočio bi se sa njima. Da, ali to bio također i poslednji taj trzaj, jer je njima bilo jasno i 15. marta kada su pokušali praktično da uđu u institucije, da protestuju, samo da protestuju, oni su se sklonili. Ostao je određeni broj ljudi koji je došao tu planski, ciljano, plaćen, došli direktno i ogoljeno da daju pomoć blokaderima. To se ne radi. Dakle, to ne bi moglo da se desi u bilo kojoj drugoj državi Evropske unije. I morali su da priznaju da je ta žena zaista radnica britanske ambasade. Da, to je neverovatno. Ali evo sve te okolnosti kada sada sagledate i kad idemo u susret 29. moramo sagledati našu budućnost i šta želimo. Ja bih volila da evo prokomentarišemo malo i pomenuli ste Beograd-Budimpešta, mnogo je važno i čini mi se da je negdje to planirano za kraj marta kada će biti zvanično i otvoreno za putnički saobraćaj. Sada je otvoren, čini mi se, za teretni. Kako mi sad izgledamo u očima i Evrope i zaista nekog drugog dela sveta? Pa za saobraćaj. Ono što je važno, to je sada nastavak. Dakle, to je najvažniji koridor. Beograd-Budimpešta je koridor 10. I ako mi sad idemo dole ka jugu od Beograda do Niša i također pravimo brzu prugu, treba da počnu radovi, koliko ja znam, sledeće godine. Jako je skupo, oko 2 milijarde evra košta, 600 miliona dolazi bespovratno. Dakle, jedna jasna poruka i Boranima, istočnoj Srbiji o važnosti 29. marta, izlasku na birališta i zapravo da sagledaju pre svega gde Srbija treba da ide. Da kažem, treba izaći. Prvo, evo, moj apel, dakle, svima koji izlaze na lokalne izbore, pre svega Boranima i Borankama, izađite na izbore. Tako se zaista odlučuje jedino na pravi način kako će se dalje razvijati, dakle, Bor, odnosno kako će napredovati dalje. Racionalno čovek razmišlja kada zaokružuje na listiću. Ja se nadam da će zaokružiti svakako predsjednika, odnosno Srpsku naprednu stranku, zato što je to siguran znak da će Bor da radi, da se razvija, da će država voditi računa, dakle, onome što sada jeste i da će rešavati probleme koji su sami građani Bora rekli predsjedniku pre nekoliko, ne znam, nedelja kada je on tamo bio. Mnogo hvala.